pas engkau dengan tela pacar kaki ris cing bireng laki ku ongkuan kaki cong sungguh ya. Aduh iya tareng kok nelpon Haris kena kelopai kena ya ngebel ruah ni binin naro neser cok neser tang kancero kena pakai main mainan bireng bini beda sangka mencon lo yun lang nga boleh telepon na boleh sabi ko nelpon na halo halo Kia lama ba Iris tedung dong nontok tedung melolo kaki Riz udah apa jong yang jada apa Riz ikan kau bersih ke bentak kaki sekoni ya kene ser kaki jong ken pulan kaki ro bingkolat kancah ya kau canda kancah tretan dila mulai dari atok katong kau saya kan cibik kaki jong mulai ke Romero masa kau bah nengen mengudengari ya beda apa jong makan di serius deh ya benikin kok merosok hubungan kaki bi pacar kaki jong benikin merosok kok hubungan kaki bi marpu deh ya beda apa ya kan keleng kau lancar dan jong deh ya lepas engkau dengan tela pacar kaki ris cing bireng laki ku ongkuan kaki jong sungguh ya sungguh marah apa jatuh mata kerja dong ya tedung menyaman ya kita kerja kena sungguh ya haram deh sungguh tertabrak kapal yang kau bengal cong cero cewen kaki masa engkau mentang telah tibi cong pas ngebela dai juga kaki engkau orang telah dengan kepala mataku sendiri ya Riz ya mon kaki tapar aja marin ya kira membingkau video ya kin mon lakar sungguh cong ma ayo cong intre cong pah toko len pah cebe ngelencan aganggu tang kesayangan ya elu kelu cong coba sedai ya alaunan bon pole aja kun le cewek ngajar ya kaki saya belana mun lakar yang bini di cong sayang ke kaki ini ser cinta tulus tak kira cong aneh di belakang cong deh ya lebih kira pada ya reng bini di cong mun lakar le tulus ke kaki tak kira aneh cong deh ya ngajari saya bilang di kaki ya Allah tahu saya kepikir deh pas boleh sampai pas toko lah lah bos tak osong bos deh ya tretan ya sekelangkong ya lama enggak ya kaki lakar tang tretan ongko cong deh ya pun boleh bener kaki cong deh ya yang bini ngajar aja tahu sabela bener cong jangan kaki cong deh ya yang bini mun lakar tulus cinta deh ben sayang cong deh ya tak kira aneh di belakang Surabaya kelanang tenang bos Surabaya lebar bos nyari boleh bos dikit bos tenang deh ya tenang bingkoi bos deh ya ilah deh ya ngoken polan ngebelajar iris lan neser hijau selangkong ya selangkong kaki lakar gen letang tretan ongko cong deh ya kemarin kira bingkoi video mun lakar kita apa aja ilah assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu.